Ari e lau fio polo ngutu, ma fofonga mātou nge loto, e li e lau papa, le na tonga leina e mātou. O le launga i le suafa mamalu o le atua al tama, le alo, male ngang pa ia, amene. Ma ole matua launga tu sa Faitauina, Mataio dos fumaleono, pangaina fa upe limas futolu, ma limas fumatfa, fa fofonga o te toe Faitauina, Whāteo e au te le mawhaia o na ai o iatu nei i lau tamā. Na wina mai le ia ia te au angelu e siri o na to tele i le ke ona e se fulu ma le lua. Na whapewhea lea o na taunu o tusi e te tau o na o ia mea. Manatu Autu launga e tusa ma le whaasinonga le tusi Faitau aso. Malosi ma le auai. Malosi ma le auai. Force and presence. Malosi ma le auai. Na le winga o le mea. Wa tātou iloa uma o le tātou tusi Faitau aso whaasa moa. E whaale liu mai le tusi Faitau aso whaapalangi. Ai ei taimi e le maua tonu ai le winga o Manatu Autu, pe a tātou whaale liu wina saa upu palangi le tūlanga o lo iai. Ma fuana na mea pe a whaia whao ngai le tusi Faitau aso palangi ni ala ngā upu. Ia po ni muanga ngana, po ni mea fo i le whaingoa e tātou o le figures of speech. E whai ei Manatu Autu. Aware mea moni o le tele o muanga ngana whaapalangi. E le maua tonu le winga. Pe a whaale liu whaasa moa i le tūlanga o upo iai. O se whata ta inga whaingo fie. E ele whaupunga whaapalangi e whapea. It's a piece of cake. A whaasa moa. O le whasi keke. Pe tai o ngā upo i o le whaupunga le nā. E ma whai ana whanga ele muanga ngana. O na ese ai leo na winga. Nga sa nea whanau i tangata tala noa. That's a piece of cake. E le winga nā mea. O le whasi keke. E le ai. A piece of cake. E whaingo fie. Too easy. Nga sa nea whanau i ai. That's a piece of cake. Too easy. Whawheta auli whenā e maua i le. Manatu Autu o nei aso. Malosi ma auai. Whai mai le whapetania. Force and presence. O le whaupunga le nei o le meta o le idiom. Ia, po se muanga ngana. Force and presence. Se muanga ngana e whatututusa ai se malosi anga o lo auai. Ai le langona lo na fianga. Ma se malosi anga o lo iai. Pe o le o iai. Ai o lo langona. Se mea e le o auai ai langona. Ia ma se mea o iai ai le o langona. O mea nā o lo tele nā tangia i le tusi pa ia. E mai se fōi o le whaitaunga o le nei aso. A tātou vai whaitaunga o le nei aso pe ona o tau whamatalatu le talata mai ki. O le mōni maurea Mataio i le whaalataina i Utah o lona ali o Iesu. Ma pu e ai loa i le moto tangata mwhitwhita Roma. O le mea na tupu i le tongala au ke te semane. Ona o whai atu. O maloa le paseka muli Iesu mulo na uso o na olo lea i o le tongala au. Ke te semane
e iai le mea o iai le maunga olive, ia na o e te talo. Ia ina la lea sa songi ia iuta ia Yesu, ia mapu e iloa. Po la le na o le stofi le na ufa ia tu whai ngoina o le Monday, Thursday. Ai malama le Friday, ma liu a Yesu, le Good Friday. A le maliu a Yesu, o le tau a lunga le na o lana ngā luenga. O le maliu, ma le toitu, tau a lunga le na o le ngā luenga Yesu. O wana whio mai a Yesu, ma sani ao na ia valo ia. A mai, e iai le tu waso, o te oti ai, o toitu. Pai so o altala na Yesu. Toi titi, tau le toi vai mai le ia tia. Toi titi foi, tau toi vai mai le ia tia. O lo fasino, i lona maliu, ma lona toitu. A o le tala na Yesu e whai ma whati ngā talinga i le au so. E le fia whalongo i e le au so. E sia. Neanga e le manatu lau so o se mesia e maliu. Valo anga perfeta mai le whenga ngatuai o le mesia e sau. O le warrior. Sile atu ia Rambo ma lau ali i le mai yata tifanga. O tamaro e te le. E sau mane. Whana mau tau ma mea whapena. O le waaile na e sarai. Lea sau e sufa mai. E iai le aso e maliu ai le atali o tangata. Tua le fia wha longo a se soo ma se iutaia i se mesia whapea. Mena e leina la tau le talia. O le mea whalana e a laio na whe mo wai le uso. E iai teimi talitonu, e teimi le talitonu. Leanga e le o mautu le lei Yesu. La la to vai a Yesu. O le mele mo o mia o se mesia e alu i luma e pito i luma ma se whana, ma se tenkau, ma mene e mana statwa pe na pawa. Fusi le uru, maso mea pe na ai sau tangata lea, sole. O le nerd le mea. O tamare fai mai, a po mo le si ala fau liu i le si ala fau. Na tua inga mesia fa pena. Pala ai fa pena. We don't need him. E le mana mia tua inga na. Na, le ala ina. Fe mo wai le au so. E teimi e tonu. E hoi teimi e le tonu. In fact, o le vai ale au so ia Yesu, he is the stumbling block. Tau suai ai la tau. E mai il mesia le ata tau. E le au ngā. A tātou tilo foi lai lau so. Le ese o wingo lau so ma la tau whai unga e whai a Yesu. E ai e matua Malosi a tonu e foi nisi le toale ai ia. Ia o fia o mai ala ia so ona e lua e tātou te mawhau iai. Peteru ma yuta. E launa o mwhai a mai manatu a mai Peteru. Le anga vai whaso longo i ngō so o Yesu i le moni mau la au whai evangelia. E mua Peteru e muri yuta. Lono winga tau mai na o le ulu ma le siusiu lea. Whaso longa le nao la au so o mori mau le au whai evangelia. A se tātou tilo la i tū maanga Peteru, whātusa i tū maanga yuta. Antua i eile teimi na o ai e sumalo no so i Kaisarea Filipi. O i naolo i eile malu o le lotu Roma. Tāpua i eilo la tau atua e ngoi a pānia. Ia, o le la tau atua la na e fōringa i se oti a e uru tangata.
E lana o atolo Iesu ina i Kaisaria Filipi, tilo le malu lea o le atua lea Roma, pai mai lo ma le Iesu lea uso. O le ase tala tangata i au, pai mai a tangata, o i au. Pai mai a uso, pai mai si o oio Mose, mai nisi o oio Elia, mai nisi o oio lau profeta. Pai mai Iesu ai ala o tou, le asa o tou, wa ai. How do you see me? O le asa o tou titinu mai tau. Muao so Peteru fa mai o le keriso o le Mesia, le alo o le atua. Lono winga, o le taritonu Peteru o le keriso lea, le Mesia valo ia. A la e taut fo ia Peteru. Ona o mea ia fai e Yesu, ele o tutu sa mal mele valo ia tangata. Wile ana polo a ia ilole o Yesu ia Peteru fa mai Peteru oe o te atia e fo i lau e kale sia i lunga o le nei papa. Ele ma fai a fo e fai to a se ori o na manu malo ai. A le tu mai i le lotu pania le lotu o Roma. Ina le fasina. Ele ma fai a fai to a se ori le tu mai i. Le malu le a lotu Roma. O na manu malo i ati kale sia ma fua mai ati oi. O se fa manu yanga. Ai ala yuta. Ia ta tia ia la fala tai no Yesu le ana tatou faitau le aso. Ai foi taimi i luma tu lo atangia ai foi isi winga yuta. Ta ua lau foi evangelia le taimi na fa mai na uu ai e Maria vai o Yesu e le uu nato tautele. No na winga le mea na tautele taungata, expensive. O le fangu taungata. Le fa mai tala au iai Yesu le falo Maria Mareta malasalo. Ya ona uu ai le Maria vai o Yesu. Le nato tautele, le nato tautele. Pai mai na tiro atu le au so iai, manu iai. O yuta ana, whailan tala, se ale mea na le whaatau waile nau u manongi i te nari e tolu se lau, ma avatu i e ma te tiwa. Mantua, ele ma i fo yuta. O le polo inga le atua ia i le Israelu ina ua o le nuu na nofo ai kanana wai ia le atua ia Israelu ia manatua tangata matiwa. Yo tau alo lofa i tangata matiwa. Wha o ngā fo e iuta le mea le nā lo tā ua le teutu nome whamai. Ame le ave i le nā mea wha tau. Ai au mai tupe ave mo tangata matiwa. Alo whamatala Ioane le vangalia Ioane tua ifo. Whai mai Ioane o iuta o le ngaui. O ia o le teu tupe ale au so. Ai whamatala Ioane o iuta o le ngaui. O lono winga, o le manu o iuta. E leo se manu moi. O le manu o le mata pea. Pe mai na o te ngia e Yesu. A Yesu tu pe ia te ia. Te ue ia le nei mea mo le aso le whatai muanga o lo tanunga. A wā tau te no nofo pea ma e mātitiwa. Lona winga, whamai Yesu, e sao, e ngale alofa i mātiwa. A ole mea tasi leo whai nei fine, this is the only opportunity lewa maua le avanoa, whai loa le fine le avanoa. Le ai taimi e te alu e ave me tangata mātiwa. Pa te lea to e maua se avanoa e whai e se mea ia u lela Lotu Taeao. When you get the opportunity, do it. Lea lau whama Yesu, tu pe ia au mātiwa. Tau te no nofo pea mai mātiwa. But when she get the chance to do it, let her do it. Whai le mea o ia manatu o le mea le lei mo lona matai. Whia ngai le lei le whamanui a Yesu ia Peteru. Ma le whetuu i le ri o yuta.
Le lau fa maltala ina ua olo ele paseka muli muli. Paseka le ana muli muli olo ele tungala au. Ia ona sila fia le e Yesu le mea o lo fa fau yuta. O tua lau paseka nei. Ia o le hata le ta titilo ia i de paseka le tusi le la sapa le masani le hata ui Yesu mano. Ia tatala tautala ma le whaaloalo i le tangata tusia le hata o le hata tusi mai le tusi hata lau i loa e ngoa i Leonardo da Vinci. Au le hata le na ele o sao. Ele o whapena fo ringa o le la sapa po o le paseka muri. Le anga o le sa fo whae vai pe le sa whai no fo a le pose mai le camera. Le ai. O le ata o paseka mo ia. Ai Faitau tus pa ia fai mai tus pa ona la tau ta o oto lea e ai. E le sa whai no foa e recline e ta oto i lalo e whalango lango le lima nga vale e ile lunga e whalango lango e na peile te ta oto. Whape na tu maanga wha e peru pe a ai. E whaatafa tu le lima i lungo le alunga ia e free le lima tamatau e ai. Nā whai whanau whata oto i lau. Foi evangelia ona la tu ta o oto ai le a tu tiro le ata e le o ta oto la sa fa ile la e post mai le camera ya William o Yesu o le ulo la inga le la tu paseka o ia foi a filifilia tangata e no foi no fo ta o lo le paseka tangata tu tamatau ma le tu nga vale si la fiele le Yesu le mea a fa yuta ma tala na valauria Yesu yuta e nofo i lona i tūtau matau. E nofo Ioane le so o lo faina i lona tūtau o ngā vale. Ni alan whamai tala Yesu e iairi tangata e na te whaalata i na. Tau whai tilo lau so. Oai. O au ea, tau whai whapena. Nofo a yuta. Mantua o le nofo e yuta i nofoa o le ana seat, o le nofoa lea, o le nofoa tau aloa. Pa nofo a yuta. Pai mai Yesu, o le whawhano ma lima, lona winga, the one next to me. Tu whatasi ma lima i tonu i, au mai le areto, au alwhainga nana mea, au mai o na tufa le a Yesu, e tufa le tangata le ulo la ainga, i o na whasolo le o le whalawa. Ui lea, mai Yesu o tangata e whawhano ma lima i tānoa, lona winga o tangata le nofo i le honorable seat. Ya atonu aina tu e Yesu le amanoa e to sala mo ai petai. Wale mo fai. Malosi a Satan. Ya o tala mi na ia songi ma falata Yesu tupe lua se fulu. Tupe tolu se fulu, sorry. Ai fai mai le tala. Ona tipi ai lea e le tangata o le so o Yesu le talinga o le au na o le ostaulanga i le pelu. E leo tau e esi whai avangalia alo mori mau Ioane o Peteru na te pia le talinga. He mai Yesu, tu, o le tango i le pelu, e oti i le pelu. Kre sulu lau pelu lau whamuenga. Whate oe o te le mawhaia o na ai oi atu lau tamā o na a wina mai ai lea i a te au a ngelu e sili o na toa tele le ki ono i se furu mane lua. Lonu mai Yesu, lonu whapea oe le mawhaia o na au. Pelo tamā e saun mene. Ia, ato no lai o so stama o Peteru le lofa ia Yesu. O so i lo ma le pelu. Ia, mai Yesu. Au, o te o so vale. Ha pele mwhai ono whai o whaia. E ma whai, Taita'i. O le Malosi anga o le atua e leo i loa, e leo i nei. E te tau ai ona tau nuu me ia. E te tau ai ona o wo i le sa tauru. Te wingala na ole, whaupunga Malosi, male auai. E leo ia i loa le
le nganga o le atua. A olo o langona le auai mai. Lima Taita'i nei mea mai e tupu ia Peteru, Iesu ma le Auso. O le pelu lana Peteru, tasi na Malosi anga o loo iloa. Ai le ai se awhaina. O le nganga pa ia o le Malosi anga o le pelu Peteru o loo iloa, le ai se awhaina. O le nganga pa ia e leo iloa. Te lelo na awhaina. Malosi anga le na Taita'i na i atoa le misiona Iesu e o ai le sa tauro. Fai le tōngiola, mo oe maa uma i tātou uma. Lela i ene wa yaso. Mata le malanga whatupo Iesu i tonu Yerusalema e whaatau nuu i le tōngiola mo tātou. Ia le tātou nuu ue vai te leuta, se aule nao tala le lei. O le mea moni, te leo Malosi anga o loo i loa. Malosi anga o loo tātou moni mawina i le aso, ma le aso, ma le aso. Eo ai fwoi Malosi anga o satani. Pitai, o le Malosi anga, pito sili na tāua. E uia ena o tātou le langona istaimi. Le Malosi o le anganga o le atua. Tātou te langona le auai istaimi, tātou te le langona e fua ia te oe malau whalongo. E alauna e le langona. Ona e te leo savali i meo fina ngalo i le atua. Nena alen tātou le langona. O le Malosi anga le nā. E Taita'i na i tātou i mea tātou te whaia. Malosi anga fwoi nā te manatu lea na auai ai tātou teimin tātou wala ai. E ui lava. Te leo whainga tā ma pua ngā le nei ola. Me moni, ya, e le whainga fia fwoi la maa ua malo longa. Ka te alu runga le vaalele, so le tau toata fefe ale tete o le vaalele. Ia, ai o loo iai ale a nganga o le atua ia i tātou. Mea tate whioa iai, e una ngalo ia i tātou le atua le tero tang. Fia fianga o le nei ola, e ngalo ai. Ai le mawhai o na tu la fua i tātou, e le Malosi angale na, o le nganga pa ia. Taita'i aila na whanau whaatua tua, ina ia manuia, tatia ia le manuia whaatino. O le manuia sili, le manuia e whaavavang. Ia, malo ta puai. Aftai tu el murpanga maulu mula, pa ia o le tātou e kāle sia, ia, peo na uwhai atu. Le ai se poto, ma se Malosi, ma se atamai, e mawhai o na whatau tu tātou. Wanga nā le Malosi o le nganga o le atua. Taita'i na o tau mai tātou. Ia, le ia se tala vale o whalangoina e wina. Ia inisi o le tātou e kāle sia, ua afe moe le whainga malanga o no malanga le maliu maleoti. Ai le ai a se pule. Le ai a se o tātou e whailoto. O le Malosi o le nganga o le atua e pule aia. Whai le matua, whai le moto, le ai se tū matite. Ai whaftai le tua, tātou whailoa i lumo nu e le tua nu e peo le upu. Ia, ave la i o le vi inga le tātou tapa au sili le langi. Ia, tātou aloe, te whail tātou ngā luenga, ngā lulue whatasi, ngā lulue whio e ai, ma loto whatasi, au ane pe tātou so o Iesu. E se maua loto Peteru, e se loto Yuta. Ia, te manatua, ia, ele iei nisi e peo Yuta le tātou, o loto a tonu sa iai, a te lelo iai. Ia, al nei taimi, ia, o le to iai a se peo Yuta. Mela lea, ia, tātou sanga iane, whaile fina ngalo le tua, tau tua le ngā luenga le tua, le vi inga e foi le tua ai manui ai, o tau, ma tau, ma tātou uma, i le anga le lei o tātou tapau siri le langi. Manui ono Iesu, amene. Tātou pese le tua, le pese tol se lau warsuru,
Tau te la wal furu pese, tātou pese ai.